Kabla subun people lok borok ki baju peji ki video jonga nak skapor. Ki jumenti penwara eksperimental na po de Grim Hospital Shillong nyo kandai lai Norway pra. Hakadik advertisement kandon ka working interview. Namta ki tukar didet ki bakwa bat apply namta kani ka post kadika temporary contract basis hadu ka lepui tari jog brai mas ajar penriu. Kakarteng jog post kadi data entry operator DO berka post kalajak iway berka essential qualification kadi graduate with knowledge of data entry work. Berka preference kin ai kampar nam tu ti pradem ban don working experience pangjong ka IC MR project. Berkum juru kitu bala kam tip pangjong ka computer application. Banam taka HTTP kadai lay post name seneng berka remuneration per month kan jingsiu kadai arpo hajar. Berka duration project namta kini ki contract basis kani kin tray tang haduka lay pui tray jom braimat ada penduk kin sakut no ika kontraktual ke jongki. Namta kitu ki candidate ki bakwa ban apply kini ki haban attend ika working interview haka spoiterik jong banai Julai ada pesan haka por kan lay stengi hapo seminar room Department of Microbiology ni Grim Shillong. Sa ikinu candidate ki bawan hadin jong atu kapor ke balakon. Berkemau ki candidate ki haban ra ki jong ki ikut ki Islam ki haban ra ki original dokumen. Berkemjuru ki skill test ki jong ki bat ki ki qualify sa skill test ki haban attend sa ka working interview. Tentang kini jumetim ngan ora eksperimental kan mau work rate ban share bat subscribe ke channel jonga nak support ba page ki video ki jonga. Dan tu ki jing tip ki bakamnya pilaban page po description sabu ip ka advertisement kulisibun.